bivana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyo bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwaye. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa ndaje z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. Uyu n'umunsi mushasha Yesu yatwongeye. Hii ni siku mpya Yesu ametuongeza. Kuba ndiho sigihamana, Kwa kuwa nipo si kwa bahati, ni umugambi w'Imana, ni kwa shabaha ya Mungu. Reka nkubwire, isi tarabaho, Acha nikwambie, dunia kabla Imana haijakuwepo yarikuzi. Mungu alikuwa anakufahamu. Ico ukimenye, Hicho ukifahamu, niyo mpamvu nubwo isi yovaho, ndiyo kwa maana hata dunia itoweke, Imana iredi kurema iyindi si kubwawe. Mungu yuko tayari kwa kuumba dunia nyingine kwa ajili yako. Isi naho yovaho, Hata dunia itoke nibiriko bikavaho, na vilivyomo vitoke, kuko Imana inkunda, kwa sababu ya upendo Mungu anaonipenda, iyindi si shasha kubwanje, ataumba ingine ya dunia mpya kwa ajili yangu. niyo mpamvu togira ubwoba nacuzo. Ndiyo kwa maana usiwe na woga, utakuwa kitu. Reka nakwibutsa ikintu wama wibagira. Acha nikumbushe kitu unapenda kusahau. Ntuzopfa imbere y'umunsi wawe wo gupfa. Hautakufa kabla siku yako. Ibyakurenganye binganiki, Yaliyokupita unajua unapata uzopfa hageze. Utakufa siku zako zikienea. Niganza mgeza tuzopfa hageze. Mutikise mwenzako, utakufa siku zako zikienea. Amena. Amena. Mubwira ati ugira ubwoba bw'iki? Mwambie una uoga wa nini? Mubwira ati nacuzo. Mwambie utakuwa kitu. Zaburi 34 ku murongo wa 19. Zaburi 34:19. Amarusho y'umugororotsi ngo ni menshi, mateso ya mwenye haki ni mengi, wari kuhoraho ayamukiza, lakini Bwana mponyayo. Abagororotsi buriya hari amarusho abahiga. Watakatifu kuna mabaya anawatafuta. Abandi wengine bakaronka amahera yo kurinzura abapagani. Wengine wapagani wanapata pesa ya kulipa nyumba, ariko umugororotsi ukabona biranse wewe, lakini wa mwenye haki unaona vinakataa. Abapagani bakaronka kazi, wapagani wanapata makazi, ariko ugororotse ukakabura, lakini wa mwenye haki unakosa kazi. Umupagani akamenya mwishure, mpagani anaweza darasani, ariko ugororotse ukananirwa, lakini wa mwenye haki unashindwa. Umusuma yiba ku kazi bakamuha promotion, yule mwizi anaiba kazini wanampa promotion, ariko ukora neza bakakwirukana mu kazi, lakini wa mwenye haki unafukuzwa kazi. Haleluya, amen. Araje kugorora, anakuja kukupumzikisha. Amarusho y'umugororotsi ni menshi, tabu za mwenye haki ni nyingi, ariko uhoraho ayamukiza, lakini Bwana humponya yote nayo yote. Ibaze nawe nu, jiwaze na wewe. Umupagani unakuta mpagani yamira kunyama misi yose, kila siku ya chakula chake ni nyama kila siku, ariko wewe, lakini wewe mwenye haki, wewe mwenye haki ukamira ku inja wanganiza.
Chakula katani cha wapi? Imyungu, Maboga, ibiharage, marage. umupagani Mpagani ukamenga ibyo biriko birarorana neza, utafikiri mambo yake yako yanakuwa salama, ariko wewe bikagenda nabi. lakini wewe anakuwa vibaya. Nturire, Usilie, ntubabare, usiumie, ntiwicuze, usijute. urugendo ntirurahera. Safari haijamalizika. Turindire bakubite ifirimbi ya nyuma, Subiri wapige firimbi ya mwisho. free ya nyuma, Kufri ya mwisho. free ya nyuma. Pri ya mwisho. Haja niyo bizomenyekana neza. Hapa ndipo itajulikana vizuri. Ndakubwiza ukuri, Nikwambie kweli, ntuzopfuko. hutakufa hivyo. Haleluya, Amena. bizokunda. Itawezekana. Ubwo buzima ubayemwo, Hayo maisha ayo unaishi, marusha urimwo, hizo tabu uliomo, ntibizokwama biruko. havitabaki kuwa hivyo. Haleluya, Amena. hari igihe bizosobanuka neza, Kuna siku itajulikana vizuri. bimenyekane kusenga Imana y'ukuri. Ijulikane kwamba unaomba Mungu wa kweli. Uno munsi biboneka umenga turangana, Leo inaonekana kwamba tuko sawa sawa. arikindi kibaraka nk'uko umenga barakurusha. Kuna wakati inaonekana kwamba wanakuzidi. Bihorere, Wache nyamazie. bihorere, Wanyamazie. indira, Subiri. umwanya utaziga, Muda usiojua Nisa itaziga. na saa usiotambua bigiye kumenyekana, inakwenda kujulikana. igiye kubemeza, Inakwenda kuwakubalisha. izobemeza, nibikurize. Yasikulize. Haleluya, Amena. nibikurize, Yasikulize. nibitume utubwoko, Sababisha unatupa tamaa. nibitume wihakana Imana. Isisababisha na mkana Mungu Umurundi wako. yaciye umugani Murundi kakata hadisi. ngo nguheza guhemuka ngo ibigori bikera, nurekure bidakunze Bila kueleweka. kuko bigira bikunde. Mbona nataka iwezekane. Haleluya, Amena. ushobora kuviza ikibazo Unaweza kuwa na tatizo c'amafaranga, cha pesa. ushobora kuba utagira ikibazo c'amafaranga, Unaweza kuwa una tatizo ya ukagira pesa. ikibazo c'umutekano muke mu mutima. Hauna shida ya usalama mdogo moyoni, Birashoboka ufise umutekano muke mu mutima. au unakuta uko na shida ya upendo, haupendwi. Chauka tusanga ufise ingorane y'ukudakundwa. Shida ziko tofauti, Ingorane ziratandukana. mateso kwa mwenye haki yako tofauti. Mateso ya mwenye haki yo tofauti. Ni wewe unaweza kuwa na mateso haya, Urashobora kuba ufise izi ngorane. mwingine na mateso mengine, Una ufise ingorane. na mwingine na mateso mengine. Una ufise ingorane. Usingoje kulia, Nurinda kurira. usingoje kujuta, Nurinda kwicuza. usingoje kurudi nyuma. Nurinda kusubiri nyuma. Bwana anasema Uharavuze ati, mateso ya mwenye haki ni mengi, ati amagorwa y'ubugorozi ni lakini menshi. anakuja kukuokoa na Ariko yote. araje kukukiza yose. Kuna mtu naambia hapa, Ari umuntu ndiko ndabwira hano. nani jameni? Ninde yemwe? Ati mateso yako ni mengi ndiyo, Ati amagorwa yawe ni menshi kilio ndio. chako ni chingi ndiyo, Amosozi yawe ni menshi cyane. umedharauliwa mara nyingi, Wasuzuguwe kenshi. walikutia chini mara nyingi, Bagusize hasi kenshi. ulijikuta katika hali mbaya mara nyingi, Wisanze mu bihe bigoye cyane. lakini Bwana anasema Ariko aravuze ati, ijapokuwa mateso yako ni mengi, amagorwa yawe ari menshi. anakuja kwa haraka ili akuokoe na Araje yote. n'ingoga kugira ngo amare byose. Abantu bakubona Watu wakikutizama babona ko bimeze neza, wanakuona yako salama, ariko ni wowe uzi ikibazo ufise. lakini wewe unajua swali unalo. Kizi nawe ubwawe Inajulikana na wewe binafsi na nyene kukurema. na yule aliyekumba. Kumbura madamu wawe nacazi neza, Labda mke wako afahamu vizuri. wenda kubwira ngo urigirishe. Labda nakwambia unajifanza. Kumbura mugabo wawe nacazi Labda neza, mume wako afahamu vizuri. kumbura kubwira ngo urigirishe. Labda nakwambia Canke unajifanyisha. aba muvukana nuko, Ama wale mnaotoka tumbo canke moja. abavyeyi nuko, Ama wazazi ni canke hivyo. abana nuko. Ama watoto ni hivyo. Jihorere, Wewe nyamaza. igihe gishize sico gisigaye, Wakati unaokwisha sio ndio unaobaki. ejo ni kera. Kesho ni mbali. Ubu nonaha uhora haraje kugira icyo akoze Leo ku kwa buzima bwawe. sasa Bwana anakuja ili afanye kitu katika maisha yako. Ariko yambwiye ngo umbwirire ubwoko bwanjye, Lakini aliniambia ambia ngo taifa langu. amarusha y'umugorotsi ni menshi arabizi, Eti mateso ya mwenye haki ni mengi, anafahamu hilo. ibituma uburitiro arabizi, Yeye anasababisha nakosa usingizi anafahamu. ibituma arabizi, Vinasababisha anafahamu baba. ibituma arabizi. Vinavyosababisha Ariko anafahamu. avuze ngo Lakini anasema aje eti kubukiza byose. anakuja kukupanya vyote. Sinzi nyani
iyi message sijui mwenye message hii ishobora kuba ari jewe, inaweza kuwa ni yangu. uwibaza ko ari iyo haguruka avuga amena, anayeweza kwamba ni yake asimama seme amena. Haleluya, amena. ushobora kuba ufite ikibazo cy'amagara, unaweza kuwa na tatizo la afya, ushobora kuba ufite ikibazo cyo mu muryango, unaweza kuwa na tatizo ya kifamilia, ushobora kuba ufite ikibazo cyo mu kibano, unaweza kuwa na tatizo ya ushobora kuba ufite ikibazo ntazi jewe, unaweza kuwa na tatizo mimi sifahamu, ariko uhora arabizi, lakini Bwana anafahamu. niyo mpamvu yatumye uno munsi wowe uza hano, ndio kwa maana alisababisha leo uje hapa. byari gushoboka nuze hano, ingaliwezekana usije hapa, byari gushoboka ugafatirwa, ingaliwezekana unakamatiwa, ariko bagiye kugukiza byose, lakini ngo anakwenda kukuponya yote. imigambi satani yari yapanze yobaye shambashe tena alikuwa alipanga, n'umwe uzokubako, hakuna hata umoja utakutokea, ahubwo uzokwiberaho neza, bali utaishi vizuri, kandi ubeho neza. tena utaishi vizuri. bari bazi ko ugiye kwibwa, walikuwa wanadhani kwamba unakwenda kuibiwa, ahubwo ugiye kuronka n'ibindi, bali unakwenda kupata na vingine. Haleluya, amena. satani yarazi ko ugiye guhomba, shetani alikuwa anajua kwamba unakwenda kuhomba, bali unakwenda kufaidika. Haleluya, amen. satani yarazi ko nawe mu fiansa zo guheba, shetani alikuwa anajua kwamba ule fiansa atakuacha, ahubwo date ya mariage igiye gushinga, bali mariage inakwenda kufandewa. satani yarazi ko ugiye kubura na karasi, shetani alikuwa anajua unakwenda kosa rasio, Imana igiye kuguha kazi, bali Bwana anakwenda kukupa kazi. Haleluya, amena. amarira aho wayagejeje, machozi mahali ulifikisha machozi hayo, wayagejeje amarira mahali ulifikisha machozi yako, ni bitwenge bigiye kurenza, ndio kicheko kinakwenda kupitiza. wagejeje amaborogo, mahali ulifikisha machozi, wagejeje amaborogo, mahali ulifikisha kulalamika, indirimbo igiye kuharenga, nyimbo inakwenda kummalizia. ndibwira ko hari umuntu ariko arabwirwa, na najiambia kwamba kuna mtu ndibaza ko ari, nawaza kwamba ni, ndibaza ko ari, nawaza kwamba ni. Haleluya, amena. urwango bakwase aho rwagera, fitina walikufanyizia mali ilifika, niyo agiye kurenza urukundo, ndipo panakwenda kupitisha upendo. agasuzuguro kageze mahali dharau ilifikia, ngo icyubahiro kigiye kuharenza, eti heshima inakwenda kupita, nibigiye gutangura nona, tena vinakwenda kuanza muda huyu, ya kusenga Imana tena watajua kwamba unaomba Mungu wa kweli. ngo ntugire ubwoba, eti usiwe na ngo oga, ntutinye, eti usiogope, ucike intege, usikate ari tamaa, kumwe nawe, iko pamoja na wewe. intege nke zawe ngo arazizi, udhaifu wako tena ufahamu, arazi intege zawe, anajua ufahamu, ngo araje kugutabara uko nguko kumeze, anakuja kusaidia jinsi ulivyo. hari ibyobo, kuna vishimo, hari ibinogo, kuna vishimo, hari bisika, kuna vikuta, hari ibintu biriya satani yashizeho agomba kubizoguhitana, na hivi na vingine ili shetani alitia ili vikupitue. tugira twinjira mu isenge, tunataka tuingie katika ombi, na niki kimwe uzohura nacho, hakuna hata kimoja kitakukuta. ahari imisozi ugiye kuhura n'amataba, mahali kuna milima unakwenda kuona njia nzuri, ahari amahwa, mahali kuna miba agiye kugushiraho agatapi keza, anakwenda kutilia tapi nzuri. ntubifate minene, usikamate kawaida, uhoraraje, Bwana anakuja kandi araje kugutabara. tena anakuja kukusaidia. Nyemerera twinjire mu isengesho Nikubalie tuingie katika yo guhagarika ikintu cyose kibi la kusimamisha kila kitu chote kibaya satani yapanze na alichokipangilia kwa jina la Yesu. mw'izina rya Yesu Kristo Tunateketeza kila makusudi ya giza, turasanga nguye ibintu byose bitagwe mipango yote ya ibilisi, imigambi yose ya Satani. ninateketeza magonjwa yote ndasambusha ingwara zose katika jina la Yesu. mw'izina rya Yesu Kristo Ninateketeza kila laana zote ndasambusha imivumo kwa yose ajili ya watoto wako hapa kwa jina la kubera bawe Yesu, hano mw'izina rya katika Yesu, jina la Yesu. mw'izina rya Yesu Mipango ya Kristo watu wabaya imigambi y'abantu babiri washindwe katika Bana jina la waneshwe Yesu. mw'izina rya Mipango ya Yesu, kuzimu imigambi y'ikuzimu ishindwe kwa jina la ineshwe Yesu. mw'izina rya Mipango ya Yesu, mashetani imigambi ya ishindwe kwa madaimoni jina la Yesu. ineshwe mw'izina rya Magonjwa Yesu, pona indwara kwa jina kila la Yesu. mw'izina rya Madharau Yesu, unayateketeza agasuzuguro
gusuzugura katika ndakujeho jina la Yesu. mw'izina rya Yesu. Shida za nyumbani nateketeza ingorane zo mu ngo katika ndazikuyeho jina la Yesu. mw'izina rya Yesu. Mashimo ya shetani yateketeza ibinogo bya satani katika ndabikuyeho jina la Yesu. mw'izina rya Yesu. Visiki na vikwazo nateketeza ibititaza n'ibindi ndabikuye mw'izina rya Yesu. mw'izina rya mipango Yesu. yote shetani ambayo ameweka, imigambi yose satani makusudi yashyizeho yote ya shetani ninayateketeza katika jina la Yesu. ndabikusha mw'izina rya Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira ni mugwayi. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. afitiye byinshi mu kiganza cyiwe, areba ibyinshi gusa indazana z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza kuri telefone yawe? ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone, Wibuke kubusangiza n'abandi.